Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda. Minisitiri w'Ubutabera n'Itegeko Nshinga y'Uganda Robert Moyo yasabye ubuyobozi bw'Inteko Ishinga Amategeko gutenza igikorwa cyo kwakira ku mugaragaro w'Inteko Ishinga Amategeko bashya bikazaba nyuma yo gutora perezida w'inteko n'umwungirije. Mu ibaruwa yanditse ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane, Moyo yavuze ko gahunda yari yatangajwe igaragaza ko abagize Inteko Ishinga Amategeko bashya bazakirwa mbere yo gutora abayobozi bayo, ariko akabona ko ibyo bidakwiriye. Yasobanuye ko inteko nshya itabayuzuye neza keretse yabanje gutorwa perezida n'umwungirije, bityo igikorwa cyo kwakira abagize inteko kikaba cyagombye gukurikiraho nyuma. Moyo yavuze kandi ko hafi 2/3 by'Inteko Ishinga Amategeko ari bashya, bityo bakaba bashobora kurangazwa n'ibikorwa bya politiki bijyanye no gushaka amajwi yo gutora abayobozi aho kwibanda ku mahugurwa bagenerwa. Yatanze urugero ku nama abereye Cyankwanzi, aho yavuze ko ibikorwa byo kwiyamamaza by'abifuza kuyobora Inteko Ishinga Amategeko byarangaje bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko bikabangamira kwiga no gusobanukirwa inshingano zabo. Yanagaragaje impungenge ko gutegura igikorwa cyo kwakira abagize Inteko Ishinga Amategeko n'amatora y'ubuyobozi bishobora gukoreshwa mu gushaka gushyigikirwa n'abadepite bashya ku bakandida bamwe na bamwe. Izi mpaka zije mu gihe hari yatanira rikomeye ku mwanya wa perezida w'Inteko Ishinga Amategeko nshya 12 ya Uganda, aho Mau na bamwe mu bandi banyapolitiki batanira uwo mwanya. Uwanita Amongo usanzwe ari kuri uyu mwanya ahanganye cyane na Robert Mau nawe yagaragaje ko abushaka. Naho abasirikare bane bakuru mu ngabo za Uganda barimo Brigadier General James Barige Ruhesi bafunzwe by'agateganyo bakekwaho kunyereza lisansi yagenewe ibikorwa bya gisirikare. Abo basirikare baregwa gukoresha nabi litiro zigera ku 170 za lisansi yagomba gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare bakayikoresha mu nyungu zabo bwite. Uretse Ruhesi, abandi baregwa ni Colonel David Ochite Kidega, harimo kandi Major Innocent Kikonyi Mugumya na Kapiteni Kenneth Lebon Kinyera. Bose bagejwe mu rukiko rwa gisirikare ruri Makindye. Ruhiwe na Brigadier General Richard Tukacungurwa bashinjwa icyaha cyo gushyira inyungu zabo bwite imbere bikabangamira imikorere y'ingabo, icyaha gihanishwa igifungo gishobora kugera ku cya burundu iyo gihamye gikoze. Ubushinjacyaha buvuga ko hagati ya Nyakanga 2022 no kuboza ku mwaka wakurikiyeho abasirikare bakoreshaga nabi lisansi yagenewe gukoresha ibikoresho bikomeye bya gisirikare mu mujyi wa Kampala na Jinja. Mu iburanisha baregwa bose bakana ibyaha baregwa, urukiko rwahise rutegeka ko bafungwa by'agateganyo mu kigo cya gisirikare cya Makindye mu gihe iperereza rigikomeje. Nararanganisha amaso y'ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe za Vice Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua mu rubanza rw'iyeguzwa ku mwanya wa Vice Perezida. Ubu yaretse gusaba gusubizwa ku mwanya we, ahubwo barasaba indishyi. Mu iburanisha ryabaye kuwa mbere imbere y'inteko y'abacamanza batatu igizwe na perezida w'inteko y'iburanisha Eric Ogora, Anthony Murima na Freda Mugambi. Abunganira Gachagua babwira urukiko ko ikirego cyahindutse kitagishaka ko asubizwa mu mwanya wa Vice Perezida, ahubwo ko ikirego kibanze gusaba indishyi no gusaba ko hatangaza ko uburyo yakuweho bwarenze ku itegeko nshinga n'amategeko agenga imikorere y'inzego. Umunyamategeko ukuriye abunganira Gachagua Paul Muite yabwiye urukiko ko Vice Perezida asaba n'iki zijyanye n'umushahara, ibyangiritse ndetse n'igihombo cyatewe n'uko yakuwe ku mwanya mu buryo avuga ko butari bwemewe n'amategeko kandi birimo amakosa mu mikorere. Gachagua avuga ko igikorwa cyo kumweguza cyakozwe n'Inteko Ishinga Amategeko cyarenze ku itegeko nshinga, cyaranzwe n'uburiganya kandi kitujuje ibisabwa bijyanye no kugira uruhare kw'abaturage nk'uko biteganywa n'amategeko. Avuga ko igikorwa cyo kwakira ibitekerezo by'abaturage kitari gifite ireme. Ashinja ko abaturage bagejweho gusa ibirego n'ibyaha cyekwaho batahawe amakuru yuzuye cyangwa se asesenguye neza kugira ngo babashe gutanga ibitekerezo bifite ishingiro. Nk'uko bikubiye mu kirego, avuga ko uburyo bwakoreshejwe bwari bugamije gutsindagira umwanzuro wari waramaze gufatwa aho kuba gukusanya ibitekerezo by'abaturage mu buryo bwa nyabwo. Akomeza ashimangira ko inzira zakurikijwe kugeza akuye ku mwanya we zasuzuguye amahame arengera itegeko nshinga rya Kenya kandi zimwe mu burenganzira bwo kuburanishwa mu buryo buboneye ndetse bwemewe n'amategeko. Iburanisha rya kabiri kuri iki kirego ritegejwe tariki 7 Gicurasi, irya gatatu riteganyijwe tariki 8 mw'uko kwezi. Itsinda ry'abunganira Gachagua ryari ryateguye iminsi 3 ikurikirana yo gusobanura ikirego, ariko urukiko rwasobanuye ko rutashobora kwicara iyo minsi yose kubera kandi kazi gahari kandi kwihutirwa. Naho perezida wa Kenya William Ruto yiseguye ku baturage ba Nigeria babarakajwe n'amakuru yarutse kujya hanze avuga ko yanenze icyongereza bavuga, ashimangira ko bumviswe nabi. Ku itariki ya 20 Mata ubwo perezida Ruto yaganiraga n'abanyakenya mu Butaliyani, yavuze ko icyongereza kivugwa neza mu gihugu cyabo bitandukanye cyane nuko bimeze muri Nigeria. Yagize ati uburezi bwacu buhagaze neza, icyongereza cyacu ni cyiza, turi mu bavuga icyongereza cyiza ku isi. Wumvise umunyanigeria yavuga ntumenye icyo ari kuvuga, ubu ukeneye umusemuzi niyo yavuga icyongereza. Nyuma y'aya magambo uyu mukuru w'igihugu yibasiwe cyane n'abaturage bo Nigeria bamubwira ko ibyakoze ari ukurengera ndetse bamwe bagize bamusaba kureba ibimureba. Mu gitondo cyo ku itariki ya 28 Mata ubwo yatangizaga inama yiga kwishoramo mu by'ubucukuzi bw'agaciro, perezida Ruto yaciye bugufi yisegura ku baturage ba Nigeria yisaba ko kuko umukobwa we yashatse umugabo wo muri Nigeria. Yabwiye minisitiri wo muri Nigeria ufite mu nshingano mu y'agaciro Henry Dele Arake wari muri iyo nama ko amagambo ye yumviswe nabi. Ati minisitiri uze kunsuriza perezida Tinubu inshuti yanyu ndetse n'abaturage bo muri Nigeria b'abakwe banjye kandi bikore mu cyongereza cyiza. Mu minsi ishize nari kugirana ikiganiro n'abantu cyagomba kubibanga, ariko hari uwahisemo kugishyira mu ruhame, ariko nanone bagoretse ibyo navuze. Nari kuvuga ko muri Afurika twese tuvuga icyongereza cyiza. Yakomeje agaragaza ko yavuze ko uri umunyakenya ushobora kugorwa no kumva icyongereza cy'abanyanigeria gusa bitavuze ko kimwe ari cyiza ikindi ari kibi. Ati ku bakwe banjye ndizeye ko binangaruka zikomeye bizateza. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakozeje bamwe barandika bazi ko umudepite muri Kongo Kinshasa yatanze igitekerezo
igitekerezo ko abantu batatu bazwi cyane mu mateka y'iki gihugu bakwiriye kugirwa intwari z'igihugu. Asaba inteko ishinga amategeko kwihutisha icyo gikorwa mbere y'uko umunsi mukuru w'ubwigenge ugera. Andre Mbata uri mu ishyaka rya Tshisekedi yavuze ko icyo gitekerezo gikwiye kwihutishwa kugira ngo kibe cyemejwe mbere y'itariki 30 Kamena uyu mwaka, umunsi uzahuje imyaka 66 y'igihugu kibonye ubwigenge. Iki gitekerezo kivuga ko Tshisekedi saba Perezida Tshisekedi, umuhanuzikazi Kimpa Vita n'umuhanuzi Simon Kimbangu aribo bakwiriye gushyirwa mu rwego rw'urutonde rw'intwari z'igihugu hashingiwe ku itegeko ry'umwaka ushize rigena uko intwari z'igihugu zitoranwa. Mbata yavuze ko Kimpa Vita ari ikimenyetso cyo kurwanya ubukoloni bwa Portugal mu kinyejana cya 18, mu gihe Kimbangu yashimwe ku ruhare rwe mu gushishikariza urugamba rwo kurwanya ubukoloni no gushinga itorero rikomeye muri Afurika rifite abayoboke benshi kugeza ubu. Tshisekedi, umwe mu bataravugaga rumwe n'ubutegetsi mu bihe byashize, yapfuye 2017 azwi cyane kubera urugamba rw'amaze imyaka myinshi rwo guharanira demokarasi muri Kongo Kinshasa. Abashyigikiye Depite Mbata bavuze ko igitekerezo kigamije gushimangira umwe n'indangagaciro z'igihugu. Yavuze ko yizeye ko inteko ishinga amategeko izayishyigikira. Inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa ntiragira icyo itangaza kuri icyo gitekerezo. Ubwo kandi umutwe wa Depite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu igihugu cyagennye n'u Rwanda tariki enye Ukuboza k'umwaka ushize. Itora ryawe na Vice President wa mbere w'umutwe wa Depite Jean Claude Chirumbanye ku itariki 27 Mata. Abadepite 171 muri 172 baryitabiriye ntibashyigikiye mu masezerano. Nyuma y'iryo tora, Perezida w'inteko ishinga amategeko Aimé Mboji Sangara yasabye leta ya Kongo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma abari mu mutwe witwaje intwaro buje ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo. Abadepite muri Kongo kandi bagaragaje ko leta yabo ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye Leta z'Ubumwe za Amerika mu Kuboza k'umwaka ushize, cyane cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amasezerano u Rwanda na Kongo byagiranye agizwe n'ibice bibiri: icy'umutekano kirimo gusenya FDLR n'icyo gukuraho ingamba z'ubwirinzi n'icy'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, kandi Amerika ikabugiramo uruhare. Ubufatanye ibihugu byumvikanye ko buzagirana birimo ubwo mu gutunganya no gucuruza amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo urugomero rw'amashanyarazi n'ibyambu, ubucuruzi bwambukiranya umupaka no kubungabunga umutekano wa pariki z'ibihugu. Iminsi ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'uburyo FCM bitura byihaye byo guhererekanya imfungwa bwa 77 yarenze bitarubahirizwa. Itariki 17 Mata uyu mwaka bari bagarira impande zombi mu biganiro by'amahoro byabaga mu Suwisi, banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 hazarekurwa imfungwa 311 za FCM Ventura n'ijana 33 za leta ya Kongo. Leta ya Kongo na FCM Ventura byagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono itariki ya 14 Nzeri umwaka ushize. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Goma witwa Françoise Kambenga yatangaje ko mu mwaka ushize leta ya Kongo yafunze umuhungu we usanzwe ari umuhanga mu by'ubwubatsi imushinja ko FCM Ventura kandi bitarigeze bibaho. Kambenga yatangarije Al Jazeera ati bamushinja ko Ventura umuhungu wanjye ntigeze akorana nabo, nizera ko bazamurekura kubera ko nta gifite ishingiro bamushinja. Eric Ndizikima yatangaje ko umuvandimwe wari umumotari we yafunzwe na leta ya Kongo imushinja ko FCM Ventura kandi ko azi n'abandi benshi bafungiye impamvu nk'iyo. Umunyamabanga wa FCM Ventura Benjamin Mbonimpa ko benshi bafunzwe na leta ya Kongo ari abasivili badafite aho bahurira n'iri huriro, kandi ko icyo bazira ari ubwoko bwabo nabo bakomoka. Aho kurekura imfungwa, leta ya Kongo ikomeje kuba ibitero mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro iri mu rujya FCM Ventura mu Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru na MRD bitwirwaneho. Ibi bitero bikomeza kwengiza umwuka muri hagati y'impande zombi, bituma icyizere cyo kurekura imfungwa mu gihe cyavuba kiyoyoka. Umuyobozi mushya w'ubutumwa bw'Uburundi muri Kongo Kinshasa James Swane yatangaje ko mu ruzinduko yaheruka kugira mu mujyi wa Goma rwasize agiranye na FCM Ventura igenzura umujyi ibiganiro by'ibanze gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama koloni gashinzwe n'umutekano no gukurikirana ibibazo by'agahenge. Kuwa gatanu tariki ya 20 Mata nibwo Swane yageze umujyi wa Goma aho yahuriye akanagiranye ibiganiro na FCM Ventura. Ibiganiro ku ruhande rwari yahuriye byitabiriwe n'abarimo muhuzabikorwa waryo Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wungirije akanama Perezida Ventura Bertrand Bisimwa, umunyamabanga wa FCM Ventura Benjamin Mbonimpa, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'abandi. Ibiro by'ubuvugizi bwa MONUSCO mu itangazo byasuye kuwa mbere byavuze ko ibiganiro byahuje Swane n'abayobozi ba FCM Ventura mu mujyi wa Goma byibanze cyane gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama k'umutekano, gutangiza no kunoza imikorere y'inzego zikurikirana kandi zigenzura ibibazo by'agahenge ndetse no ku ngamba zifatika zo guteza imbere ibiganiro bya Doha na Washington. Swane yaboneye guhamagara impande zihanganye kubahiriza ibyo ziyemeje muri izi gahunda zitandukanye. Uyu munyamerika mbere yo kujya Goma yarebanje gukora urugendo mu bice bitandukanye birimo imijyi ya Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Bunia mu ntara ya Ituri. Yavuze ko izo ngendo zamufashije gusobanukirwa neza ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo no kumva ibitekerezo n'impungenge by'abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara zirimo kuvanwa mu byabo no kuba umutekano muke. Swane yashimangiye ko MONUSCO n'umuryango w'Abibumbye biyemeje gushyira mu bikorwa imyanzuro 2773 n'2808 y'akanama k'umutekano yafashe umwaka ushize igamije kugarura ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Ati imyanzuro ishimangira kubahiriza ubwigenge, ubusugire, ubumwe n'ubudahangarwa bw'imbibi za Kongo. Umwe muri iyi myanzuro usaba inyeshyamba za FCM Ventura kuva mu bice igenzura. Yakomeje avuga ko mu ruzinduko rwe we n'itsinda rye bagaragaje ibyihutirwa ku mikoro ya MONUSCO cyane cyane mu bijyanye no kurinda abasivile no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa by'agahenge. James Swane
yashimangiye kandi ko MONUSCO izakomeza gukorana n'abanyekongo mu gushyigikira ibikorwa bigamije kugabanya umwuka mubi, kurinda abasivile no gufasha kugarura amahoro arambye. Mu makuru mpuzamahanga mbabwire ko mu ruzinduko yakoreye i Roma, umukuru w'idini ry'Abangirikani ku isi yashimiye umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ku magambo akomeye yo kwamagana amabi aherutse kuvugira mu ruzinduko rwe muri Afurika. James Sarah Murray, umugore wa mbere ukuriye Abangirikani ku isi akaba n'umukuru w'iryo torero mu Bwongereza, yahuye kandi asengana na Papa Leo i Vatikani ku wa mbere. Nyuma y'ikiganiro cyari hagati yabo, Sarah Murray yavuze ko bombi bahuzwa no gusengera ubutabera n'amahoro mu isi yacu. Abwira Papa Leo, Sarah yavuze ati bavuganye imbaraga urwanya akarengane kari mu isi yacu uyu munsi, ariko navuze kurushaho ku cyizere. Urugendo rwawe muri Afurika rwari rwuzuye ubuzima n'ibyishimo, isi yari ikeneye buriya butumwa muri iki gihe warakoze. Ni nyuma y'uko Papa Leo mu kunenga ikiguzi cy'intambara ku batuye isi ari muri Cameroon yavuze ko isi iri gushwanyaguzwa n'abategetsi b'igitugu barirwa ku ntoki. Sarah Murray aragowe no gucikamo ibice ku itorero rya Anglikani ku isi, aho amatorero Anglikani muri Afurika yatangaje ko atakiri munsi y'amategeko y'ubakuriye ahandi ku isi. Mu kwezi gushize umunyarwanda Reverend Urambanda yatorewe kuba umukuru w'ihuriro Global Fellowship of Confessing Anglicans cyangwa se GAFCON, ritemera amwe mu mahame y'ubutegetsi busanzwe bw'iri dini ku isi, rikuwe na Sarah Murray ari kumwe na Papa Leo. Sarah yatangaje ko nawe ateganya urugendo muri Afurika wazasuragana ndetse n'igihugu cya Cameroon. Hanyuma ikinyamakuru Axios cyo muri Amerika cyatangaje ko Iran yahaye icyifuzo gishya Amerika cy'uko mu gihe intambara yarangira burundu n'ibiganiro ku ngufu za nuclear bikigizwayo, nayo yahita ifungura ubunigo bwa Hormuz. Ibi ni mu gihe Donald Trump yakomeje gusubiramo ku kibazo cy'ingufu za nuclear za Iran aricyo cy'ingenzi cyane mu biganiro. Amerika ivuga ko itazigera yemerera Iran gutunga intwaro kirimbuzi, ko ariyo mpamvu yagabye ibitero byo gusenya ubutegetsi n'ibikorwa remezo by'izo ngufu. Mu kwiyimura, Iran yafunze ubunigo bwa Hormuz, ibyateye ihungabana ry'ubucuruzi bw'ibitoro ku isi, kuko iyo nzira icamo igera kuri 20% by'ibigurishwa ku isi, ingaruka ubu zirimo kugera ku isi yose. Trump ari ku gitutu cy'amahanga ngo arangize intambara na Iran, igitutu gikomeye ku buryo gufungura ubunigo bwa Hormuz ariyo ngingo y'ingenzi mu biganiro hagati ya Tehran na Washington. Hagati y'ibinyamakuru muri Iran bisubiramo abategetsi b'abo kuri Iran yasabye Amerika guhagarika intambara burundu. Ubwo busabe burimo kandi no guhagarika intambara muri Libani. Ikinyamakuru Al Mayadeen cyo muri Libani kivuga ko Iran ibyo n'ibigerwaho hazaganirwa icya kabiri kigeneye no gufungura Hormuz hamwe no kuwugenzura. Umubano hagati y'ibihugu bikikije inyanja ya Atlantika wongeye kugoranywa n'uko ibihugu by'i Burayi byanze cyane kugira uruhare mu bitero biherutse kugabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran. President Trump wa Amerika yagiye agaragaza kenshi ko atishimiye abafatanyabikorwa b'i Burayi binyuze mu biganiro bitangazwa no ku mbuga nkoranyambaga, ndetse anakangisha ko azavana Amerika muri iri huriro rya gisirikare ryo gutabarana OTAN rimaze imyaka ibarirwa muri za 40. Amerika ishyira igice kinini cy'amafaranga akoreshwa mu gisirikare muri uyu muryango, hiyongereho ko ifite ubushobozi buhanitse mu ikoranabuhanga rya gisirikare. Ese niramuka yikuye muri uyu muryango, ibihugu by'i Burayi bizashobora gutanga ingabo n'ibikoresho byo kwirinda bidafite urufatiro rw'igisirikare cy'abanyamerika. OTAN yashinzwe muri 1949, witabiriwe n'ibihugu 12 biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada n'Ubufaransa. Abanyamuryango bayo bemeranya ko igitero icyo cyose ku gihugu kimwe kizaba ari igitero kuri bose. Ibyo bikaba bisaba gushyigikirana mu kwirwanaho. Intego yayo kwari gukumira kwaguka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu Burayi, umuryango w'ibihugu bya gikomunisti byabiyobowe n'Uburusiya. Nyuma y'isenyuka ry'ubutegetsi bw'Abasoviyete muri 1991, ibihugu byinshi byo mu Burayi bw'Uburasirazuba byinjiye muri iyo ibihugu byinshi byo mu Burayi bw'Uburasirazuba byinjiye muri iryo shyirahamwe, birimo Albania, Bulgaria, Hongria, Polonye, Repubulika ya Czech, Slovakia, Romania, Lithuania, Latvia na Estonia. Sweden na Finland byayimaze imyaka irirwa muri za 40 bikomeje kutagira bibogamiye, nabyo byasabye kwinjira muri Gicurasi mu myaka ine ishize nyuma y'igitero kinini cy'Uburusiya muri Ukraine. Ubu rero rigizwe n'ibihugu 32 byo mu Burayi no muri Amerika ya ruguru. OTAN ntabwo ifite ingabo zayo bwite, ahubwo ibihugu bigize bishobora gukora ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho mu rwego rwo guhangana n'ibibazo mpuzamahanga. Ingabo z'uyu muryango byitabira ibikorwa byazo bya mbere by'imirwano 1994 ubwo indege z'intambara z'Abanyamerika zarasaga indege za Serbia mu gihe cy'ibisasu muri Bosnia mu rwego rw'urugendo rwa Denali Flight, mu bikorwa birimo gukorwa na Sea Guardian yo kugenzura inyanja ya Mediterane hamwe n'ubutumwa bwa OTAN muri Iraq. Ubu bukorerwa mu mujyi wa Naples mu Butaliyani kubera umutekano uri mu karere. Ubusabe bwa Ukraine bwo kwinjira mu muryango ntiburemerwa, kandi buri mu byo Uburusiya buvuga ko ari ikibazo gikomeye kuri bwo. Iryo shyirahamwe niryohereje ngo muri Ukraine cyangwa se ngo rishyireho agace kabujijwe kugurukamo kubera gutinya ko ryakwinjizwa mu mirwano itaziguye n'Uburusiya, igihugu gikomeye cy'ibitwaro bya nucleaire. Ariko bimwe mu bihugu bigize uyu muryango byatanze intwaro n'ibikoresho kuri Ukraine ukwabyo. Nk'umuryango wa gisirikare, OTAN ifite ingabo zikomeye zo gutera, ariko impuguke zizera ko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabanya cyane ubushobozi bw'umuryango bwo gukumira umwanzi ukomeye. Ibiro n'amakuru bya Leta zivuga ko kugeza mu kubuza k'umwaka ushize abasirikare b'Amerika bagera ku 68 bari mu 30 bya gisirikare bya Amerika, hiyongeyeho 19 ha gisirikare. Dr. Tori Tusinge ukuriye Transatlantic Security Initiative muri Atlantic Council, ikigo cy'abanyamerika cy'ubushakashatsi, yemera ko ubwitange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri OTAN ari ingenzi cyane muri iki gihe, haba mu bijyanye n'ubushobozi busanzwe n'ubw'intwaro za kirimbuzi.
ubushobozi. Tosinga yari asanzwe ufite imyanya ikomeye muri Minisiteri y'Ingabo y'Amerika, aho yari ashinzwe ibibazo by'Uburayi na OTAN. Mu butumwa yahaye BBC kuri email yavuze ko Uburayi buzagurwa no kuza icyuho gikomeye nta nkunga ya Amerika, nk'ubushobozi bwo gutwara ibintu mu buryo bw'ingamba, ubutasi, kugenzura hamwe na systeme zo kurinda ibisasu bya misile. Ku ruhande rwe Dr. Gavin Hall, umwarimu by'umutekano mpuzamahanga muri kaminuza ya Strategic i Glasgow, yemenya ko kuva muri Amerika kwari gutunga umutekano w'ibihugu by'Uburayi. Yabuye satelite zimwe za Amerika ziracyari imbaraga zikomeye zishingiweho ubushobozi bw'abandi bagize OTAN. Yongeraho ko ibihugu by'Uburayi bizi ku cyiciro cya mbere cyo gukusanya no kohereza ingabo mu gisirikare cyamaze kuba ku bitugu byabyo, kandi ko bagize OTAN bagumana ubushobozi bw'ibanze bwa gisirikare nubwo nta nkunga abanyamerika bafite. Yagaragaje ko ibikuru bya OTAN nko mu butumwa bw'ubugenzuzi bw'indege mu karere ka Balkan cyangwa se ibikorwa byo kugenzura amazi mu nyanja ya Mediterane bikorwa hanini nta ruhare rwa Amerika rubifitemo. Trump yigeze kugaragaza amakenga akomeye kuri iri shyirahamwe n'ikibona ko gukuranirwa kongera amafaranga akoreshwa mu gisirikare mu gihe cyashize. Mu kwiyamamaza ko komanda ya kabiri y'umukuru w'igihugu mu myaka 2 ishize, yateje impaka ubwo avuga ko naramuka agarutse ku mwanya wa perezida azashishikariza Uburusiya gutera ibihugu bya OTAN bitemeze gukoresha amafaranga arenga 2% by'umusaruro wabyo mu kwirwanaho. Mu mwaka wa 2014 OTAN yasabye abanyamuryango bose gushyira nibura 2% by'umusaruro wabo mu bikorwa byo kwirwanaho. Mu mwaka ushize ibihugu byose bigize umuryango byari byagize kuri iyo ntego. Intego y'uruka abanyamuryango biyemeje no kongera amafaranga akoreshwa mu gisirikare akagera kuri 5% w'umusaruro rusange w'igihugu bitarenze umwaka 35. Nk'uko ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku biro cya Stockholm kibitangaza, Leta zimwe za Amerika zari zifite hafi 66% by'amafaranga yose ya OTAN yakoresheje mu gisirikare mu myaka 2 ishize. Tori Tosinga asobanura ko kongera ingengo y'imari y'ingabo z'Uburayi byabaye ngombwa. Uburayi